Hêzên Erkaxa Parastinê bi merasimekî dewreya perwerde ya 405 şervanên nû bi dawî kir. Merasim li Parka Serdem ya bajarê Hesekê bi tevlîbûna bi sedan şînên bajêr, endamên saziyên sivîl hate li darxistin, şahî bi stran û gerandina govendan bi dawî bû. ما تنفع الأماني يطق المدفع ولا ما بي من بعض القصد فجرها هيبة ومصنع عندنا قوات تحرير سلمها كسار العين رنگ شورشی ویست ساله بیوان شورشی ویست ساله بنگه خواه جوی زاکیره یا سیاسی دکرن دوی پیواجوی دا اگر کو شورشک بسرد که اساس بنگه خواه جوی حقیقت دکرن ای روز روز آوا باکرو روزلات سوریه اگر کو دست بیکا شورش سوریه دا شورشگرین کرد برین ها بدهان سالا درکت بون سری چیا و دو وقته دا هاتن روزاوا شورش کرن پیشنگتیش و اجواقی کرن و ده انجام دا ایروز اگر کو اتفاق کی جواکی یه باکر روشلات سوریه ایداد نوبر همو پیکاته دا چه بویا ام ده ایداری بی راستینه